फातोड्डे मतदारसंघात जावपी वॉटर स्पोर्ट्स प्रकल्प रद्द करचो अशी मागणी फातोड्डेच्या शेतकाराचे संस्थेन माग केल्या। हो प्रकल्प जाल्यार शेतकार उपाशी पडटले अशें निवेदन शेतकारांनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक दिला अशें संस्थेचे अध्यक्ष पियादाद नरोनान सांगलें। ह्या प्रकल्पाचो लाव पुराय दक्षिण गोंयाक जातलो अशें थळावो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा। कोणी पयशे पासून दिले आमकां पयशे नाका, आमगे शेत आमकां जाय, शेत केन्ना सोडपा नाय आमी। तुमी हांगा शेत रोयताय? होय, आमी हांगा आमगे जायत वर्स जाली, आमगे जाणटे सगळीं मोहन काबार जाली, आतां आमी रोयताय सुना हाय ते आनी जे मुखार आमगे भुरगीं रोयतले, शेत सोडपा नाय। गव्हर्मेंटा कडेन इमिजिएटली सायट इन्स्पेक्शन कराय ह्या प्रोजेक्टाचे आनी हो प्रोजेक्ट स्टॉप कराय। आमच्या शेतकारांक तांकां जाय पळय तितली सबसिडी दियाय आनी हे दोन्ही नाला आसाय पळय ते सारके डिसिल्ड करून बांदून आमकां हेल्प कराय हिंगा आख्खे शेत कल्टिवेट करपाक। आमगे डिमांड हे सरकारा कडेन आमी खूंय आमगे हे फातोड्डा म्हण न्ही आमी आख्खे गोंयभर आमी लोकांक जागृत करतली आनी आमी कसले प्रोजेक्ट आमी करपाक दिवपा नाय, स्पेशली इन द फिल्ड्स। खूंय रोयताय थिंगा आमी कांय प्रॉब्लम करपा नाय, पूण रोयताय थिंगा आमी ओगी रावपा नाय। आमचो जीव सुद्दां गेल्या कोता येता, तुमी जाणाय गांधीन पासून आपल्या जीव तेच भाशेन हें केला, तेच भाशेन आमी फुडें सरतली, पूण कोंतान आमगे हे गोंयकार भाव भयणां आमी त्रास जावपाक दिवपा नाय। हो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता फक्त फातोड्डेच्याच लोकांक न्ही पूण सावथ गोंयच्या लोकांक बेनिफिटाचो आसतलो। आज फातोड्डा एक बरें ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावचें हें म्हजी स्वप्न आसा आनी हे स्वप्न आसतना फातोड्डेच्या लोकांक बेनिफीट मेळटलो, थंयच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो आनी सावथ गोवान एक फॅमिली रिक्रिएशन स्पॉट असो जातलो। सो इट वील नॉट बेनिफीट ओन्ली द पीपल ऑफ फातोड्डा बट इट वील बेनिफीट द पीपल ऑफ सावथ गोवा। आनी म्हाका दिसता की गोंयचो माननीय मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार एक पॉझिटिव्ह डेव्हलपमेंट जाता तो पॉलिटिकल कन्सिडरेशना खातीर आडावचो ना अशी म्हाका खात्री आसा। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। बाय वेंगुर्लेकारान 92% मार्क्स घेतल्या। तुमकां खूब जाणांक अंदाज आसतो की 92% मार्क घेवप कितले कठीण आसता पळय। हांव जेन्ना एसएससी घातलो तेन्ना 54% मार्क घेतल्या, 54%। म्हणटच 92% आनी 54% परत म्हाका पळयात तुमी। म्हण तेणे म्हाज्या परस कितको अभ्यास चड केला तो तुमी विचार करूं शकता। आयज आमी असल्या पद्धतीचे सरकार करप गरजेचें आसता, तांकां स्टेजीर हाडून तांकां मान दिवप गरजेचें आसता, कित्याक तेंची प्रेरणा दुसऱ्याक गावता। इन्स्पिरेशन म्हणटा आमी ताका की ताका तेजो संस्कार घडल्या उपरांत हांगासर 25 भुरगीं बसल्या पळय तांकां एक उमेद येता, स्फूर्ती येता अभ्यास करपाक। ज्योतिष हे कालविज्ञान आहे आणि काळ पुढे येणारा, चालू असलेला आणि तो मागे जाणारा अशा 3 याच्यात विभागला। तो चक्रावरती आहे, तो चक्राकार गतीनं फिरत असतो। ही संकल्पना त्याने अत्यंत उत्तम रीतीने समजावून सांगितली। गर्भावस्थेतलं मूल काय किंवा बीजामधून प्रकट होणारा रोग काय हे सगळे काळाने बांधलेले आहे। ही संकल्पना एका मनात उतरली की मग चक्रावरती गतीनं फिरणारा काळ म्हणजे मागे गेलेला काळ, चालू असलेला काळ आणि येणारा काळ, या येणाऱ्या काळासंबंधी जर आपल्याला आधी समजलं तर तो काळ अनुकूल करून घेणं किंवा तो काळ जर प्रतिकूल असेल तर त्याची प्रतिकूलता कमी करणं या दोन्ही गोष्टी आपल्या हातामध्ये येऊ शकतात असा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोन त्याने आपल्या व्याख्यानातून मांडला। कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट जे सीएमान अनाउन्स केले 5 crores ईच MLA दिता म्हणून, तितून आमी आयज आमचे पार्रान काम स्टार्ट केला। ते 1 crore 80 lakhs प्रोजेक्ट हॉट मिक्सिंग ऑफ वेरियस रोड्स इन पार्रा। माझे पण विदिन 1 year वी विल कंप्लीट ऑल इंटरनल रोड्स हॉट मिक्सिंग। या द मेन रोड अप टू द चर्च, लिंगाबाट अप टू द चर्च, बाटीवाडो इंटरनल रोड आणि मुड्डावाडो, सालिसवाडो, सिल्वावाडो इंटरनल रोड वा हॉट मिक्सिंगान घेवपाचो आहा। आणि कलांगुटानूय आमी काम स्टार्ट केला।
कलांगुटान 2 crore 20 lakhsचे काम स्टार्ट केला. हॉट मिक्सिंगाचे ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत येयला. आमी आरपोरा नागवानूय पार्ट ऑफ द हॉट मिक्सिंग आहा ते स्टार्ट जातले. ONGCच्या 11व्या आशियाई बिलियर्ड्स चॅम्पियनशिपीन आदलो जागतीक बिलियर्ड्स चॅम्पियन पीटर गिलक्रिस्टान दोनांतल्यो दोनूय गेमी जिखल्यो. ताणें भारताच्या अर्जुन अगरवालाक बुधवारा सरळ 4 फ्रेमींनी मारलो. पीटर म्हणटा आतां मेरेन चॅम्पियनशीप जाल्ल्या ती पळयल्यार ताका टायटल जिखपाची बऱ्यापैकी आस्त आसा. Mr. Gilchrist, how was your performance today? A relatively easy victory for you? Yeah, I'm playing well. Queuing nice. You know, it's the tournament doesn't really start until the quarterfinals, so these games are just a bit of a practice, getting to know the tables, trying a few different shots, and just getting ready for the quarterfinals onwards. What kind of new things did you try out in today's match? I mean, obviously you take your opponents, you don't take them lightly, but then what do you do when you prepare such a match, and what are the different shots you try today? No, well, that's right. You know, you can't take an opponent like Aaron lightly. You know, he's been in the semi-finals of the World Championship before. I think it was in 1999 in Madras. You know, he beat Geet Sethi, so he's an accomplished player, Aaron. But I was playing more all-round billiards, and I enjoy playing all-round billiards better than just top of the table, and so I'm just enjoying myself at the moment. You enjoy this format more, or the format where you made your world record? I enjoy this format more. The longer games, you know, it can be over with an hour to go sometimes. You know, one player can be maybe 1,000 in front, there's an hour to go. You know, the audience are twiddling the thumbs. You know, I'm twiddling my thumbs if I'm sat down, and you know, it's just. I think we've got to get away from the long format. Talk from a spectator's point of view, then which is obviously the better one? I mean, as a player, you're preferring this format of the game. As a spectator, for the fans to like the sport even more, is this the format to go? I think this is definitely the way to go. You know, I don't think maybe it's the very die-hard billiards enthusiasts of years gone by, you know, where they used to play over 1 week and 2 week games. I think you might get 1 or 2 people who like the long format. But if you ask all of the players will tell you that this is the best format. Okay. Coming back to a little bit about today's match and this tournament, how are you preparing yourself from here on in? It's a tight group, as you're saying, but I mean, this tournament starts only till the quarterfinal stage. So how has your form been coming into this tournament, and how are you approaching this tournament from now on? It's good, you know. I've been practicing quite a bit in Singapore. We've got some good players coming through now. So in the past, it's been difficult to practice billiards in Singapore because there's not been many players who've been that interested. But now I've got a pocket full of players who are interested in the game, and they'll come along and they'll pick the balls out for me, you know. So that's a good thing. And so my game's up there, you know. Yeah, it's just coming. It's just peaking, I think. Your chances in this tournament, you feel like you can win it or be up there? Yeah, I think I can win it. Yeah, I'm playing well enough. I'm just getting into it now a little bit. So yeah, there's a couple of players who, you know, it'll be tough games. You know, Pankaj is always tough to beat. Alok Kumar is the defending champion. You've got Praput from Thailand, who's you know, a great player. So there's a few. Devendra Joshi's, you know, coming into a bit of form as well. So yeah, it's going to be tough, but yeah, I fancy it. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचेत्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.